Shonko debate to my GH so Mr. So Emma mo afisha pa nyame enedana se wama afe akọ apro asabetu yembiem ewo enkwemu na sanetie so dia na se bre aso se trading issues me dey ebeso mo ewo yefide so meko ensem no emunu is broadcast journalist awone Angel Broadcasting Network edwuma se wo morning show wono na otai edi ho chia me patche Captain Gosbrain Smart I don't know friend Captain Smart no let day entema beto dra fa no ho se ne Tantra Hill efia watimu atese oni ne busia eletimu no no anacho akronforemfo ebu refie ni mu na tese wo mo amma ambedi newu but wo mo bai se wo me kire no nyansa wo me kire no gina ye bia wo mo esi ade afa no na de wo mo ye ne se ne cars ha see ne garage two Toyota Land Cruisers with registration number GE 7113 stroke 17 any GS1/16 ebiemu so no one Land Cruiser Prado so eka ono so every registration number GR911 stroke 16 at se wa park e won ne garage ne compound so no wo mo e buy betutu hu mirror checkers nunya wo mo etutu ninya e de ekoye na ebiemu so no wo mo make away with windshield guards dada cars awodum yen say yi anu to so mo yi ninya e de koye no wo mo ekono na tesem wo mo essential letter e de eto Prado vehicle na wo mo windshield mirror no efi wonu exterior mirrors no mo yifi wonu wo mo extra letter we e de eto won say Captain Smart keep supporting NPP. This is just the start and the beginning. We will come back. I don't know nothing just ama for who say we acquire the case of a politically motivated robbery and no and so ama Captain Smart yabanisi abedino sejumano na ni niam no or the case no akoto a police form 107 enu atese wo mo ahyase ensem no emu hwehwemu na atese wo mo a wo mu bi se akrofrem fampa atese wo mo do meduma nto mo bokro no ana se political party supporters bi no mo eka wo ebo mo atese wo mo adwen cross wo ma kodi sa di papa ne fo sem ni niam no a police fashion investigations asene de yenim se ye there wo mo hwehwemu ekosi etire de wo mu bia no eba betodwa am wo bibia ewu nanso asad now no Ghana for adwamo entertain bibisa se adabi se si ano de omanyi ekono wo mo ebo endu so wo mo ni enye wo kra ebe ya enka political party head wo mo da no no empirifo etwitwi wo mo da party sa wo do no ano especially NPP ni NDC wo mo na akwa the major parties wo Ghana no ebe ya wo mo eni wo mo chita fo no enya kasa kire wo mo emo mo nti wo mo asese abato no ya to ewie na ya to ewie so no kire nsem mia no so no enye semone eni tese adwembone ene yedi eka na emom no ya kretre kwan so ene yedi fam na nti se wo mo eba tene na so wo mo ni wo te se obibi ho a Ghana ha emra no ema kwan akonya bebre wo betime ade afa so a wo betime nya tene ho na se wo ka se se bibi akoso na wo bu anye so nti na wo begina so ededi bone sem so dia ene se wo man so ye wo mra twini pa so se wo foma ye wo emra na se wo hyehyede a ye de achi aso nti etimi ka se political parties nti de ekwa ekọ boni mu na se nti ase bi ni nti no mo ho kwan se boni bia wo mbedi na ni niam no ebi so ehu ne se we after political we parties and say political stance because we there say politics impo na wo ya emra no ma wo kwan say politics nti wo betuma boru obi sie mu na na japade esi ne compound so wo be do won sabeka no we are actual letter to no ma wo kwan politics se de bi enu a emra bi ani politics mu a ma wo kwan say wo betuma boru obi sie because of what different party mu na teso akodi wa kwan sa ensemone no e woni fe nti we there atra politics we there akwatia emra ye fa politics mbata won ye be na MPP NDC na foolish case that be we emra
ena enkofo bi akọ etia kronobo ena akoso na kronobo so de ye chi wo kronobo mu a mra no kire se ebetimi edwa kodina court na court bo fo so a ubetimi akode mu for years at se ebetimi enya atetere ama nipa kura wo bo krono wo no so na se biom kwantitimi bo ka ma wuchia ho ka niema wawia no damage abakoso no etimi echia ho ka na se wachia yetimi diskato so na wachia ho ka na ne niemu no the ekoba nia no yenim se wo my Ghana still na no nipa wo tumi no ne dodo na makoma sade se wo man benya sundwe a wo man benya kankom na wo man so be kese na tese yesika sem ye bibia atoto ye na tese nipa enya fa hunde wo man mu ninti sesi adeje se na akoba de empenifo sorry no wo mra no wo enkasa ya political head empenifo wo mu eka bi wo mu enya Ghana for the Chichu party supporters no wo mu nyomo kasa kire se de ne boni mu na eko si ye bedina party bakwachi ne stand behind the covers of parties ni edi nsemoni a oman enko bebia ebedina de gina na rekapura na asaje ge egu because za nyama we see the political affiliation be bibia na ntokwa na ye keka kwa na se mentimu aso lawlessness and ye pekwan amano aba wo manu nti penifo wo mu ekebie wo mu no wo mu enso na sabre wo mu nyentepa no wo mu soso so ntebia no wo mu hwe se ebetwitwa sokra na obi fa political party edin bi enye boni bi ematese Ghana eho enkoka ewo mu na bisafo me de nsam no ebeti ase sesi ade akodia police for some yenhwemu de wo ka ho sembe ya enye ye nti ebeja ade ama police for no mu enhwemu mo ye no etimi akọ ewiye na ebisafo ansa na mekọ no so no me ka wo so wagentwe efa de bedi abetu menim so obetimi abomote ha ade asomyen ewo ye comment section na ebiem to no share video we on all the social media platform follow him ewo Instagram and Twitter @2magh _ Facebook so @2magh can say me ko bi so ya say am ya de djuje Abraham de djube no Mama Juliet Ventures or ton chain say kitchen what say wunyama was a friend no 24/7 available obe nationwide delivery and my baby will be any problem nti we more dia the friend no ebiem so need you fin so so ya say wo mo ebodice madani e fedani dimu then ra also je abasobode na load master so etayechi load master say bronya yedi ko yeni mu be yesika e dia so sika so da ye bibia almost so me available we are buying many which you are catching the controller and account office na them so affordability I will pay step so what to wait me out from now within 24 hours no one me process will loan at the amount meeting at na ama o so na me ya tuma e be dey share be makra mo me dey Isaac Odwampo obetumi afem the great ampo mbrembren won me nka mo ni ehwe too much G8 mo ye too much na me so me ye am fire too much GH shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.